because eno ne nyankopon tumi e wasase we so e de dan kwa ebre nipa hwe Bible can say be the followers and lovers of prophets who don't want to do the will of God but need a miracle from God no or ma be papa ade e from money ni say there be na say odifo onfri nyankopon a ade no ka asasem we abem ade no ye nsanchani we asie ma me ka se mi tro fa atwere konko no. Gospel must go and the gospel is still going. Chedian Ponyankupo Shra or say the biada on second message, we don't keep it to yourself, we make sure that you share to others. And I don't pay me person me to 1 hour, one in them a day for so. Followers or lovers of prophets. This is an advice for you. Udi for now kasa the etunu for ye. Because you can carry the book of Matthew chapter 23, the verse 13. Was a more Pharisee for ne actually for nyatron for some to osura himem enipanim mo ankasa mumuram omo mo peso muram so amomo mo kwan ono ankasa o friend who di for no onim sese Elohim ya shoha mashak o pie ne mayo to sumi no anya de obenya bi akọ ma mugu ni nase nyina so ma mo kwan eti ma enwan a ayera akodi sai mrechi we achi no mo na no pemini mo edi nkomo kakra fa twere konkron no yen ko twere sem and the utu obifo say brother ja chinchin no study the word where there's God. Be in your crusade, pray the Almighty God will hear you. Sa obompa na nyame antede a check wa brabo because you can the book of Isaiah chapter 59 the verse 1 to 2 na wasema sumunya den esente mo mpaibo mensanye tie sentime nyamo na mo bone ene mo mumuyo e na prevent me amintime de enya anwawade e mamo etima me papa ya futu sama ya de e mani penya ne say God is God for everybody. You don't need me to speak to God before God does something for you. You don't need any prophet, any man of God to speak to God before God does something for you. God is God for everybody. After the death of Christ, that barrier na incarnate woye bibia gi so ko hu osofo no akoba bia e fa okunkum konkro bia no say Jesus Christ ni ntem drafo no and Jesus is Jesus for everybody. God is God for everybody. We speak to him directly. This time you don't need to consult any human being before we speak to God. Shema menka se mi kiramo. Sometimes you two nipa for teach you followers and lovers of this prophet. Brother, ofri nyankopon na nka oye we ebem oye nsanchani we yesi a mameka se before atwere konkro no mejiri sa wo Bible ni di misum Bible ni di. I believe say the Bible is the only manual on this earth that can give salvation to mankind. Everything ne bonsam any the defo ne ni Satan within pastors any this occult pastors they attack Bible and say the Bible is a history. The Bible will continue to be a history for you. Adabe kan so go bono say yes, the Bible is not a history, but it is the undiluted word of God which gives salvation to mankind. And when Peter Paul Romans chapter 1 verse 16 was says me sempana many because and only nyankopon tumi e wasase we so e de dan kwa ebre nipa hwe Bible can say be the followers and lovers of prophets who don't want to do the will of God but need a miracle from God no or ma be papa ade e from money ni say there be na say odifo onfri nyankopon a ade no ka asasem we abem ade no ye nsanchani we asie ma me ka se mi tro fa atwere konko no Deuteronomy chapter 13 the verse 1 to 5. Deuteronomy chapter 13 the verse 1 to 5 wakasebi wase se odifo tenetenie pawo so odifo anase daesonfo bi sori omumu na oma ensanchene ana anwade bi na se ensanchene no anase anwade no a okan ne ebam na so okase yenkodi nyame fufuro bi achi a wase mamuntie sa odifo tenetenie pawo obeka asem no obehye nkom no enkom hye ne bebam ba enkomshena bema wiem no asa chose yenkodi nyame fufuro bi achi edu sometimes obi so brother me dey say o ma yenkodi nyame fufuro bi achi Yesu na ne yesom no nyankopon na yesom no me patro e kasa nyame fufuro a me pese me kirem na wote a bibia ase wa hye nkom all right ensem efa ho nyina waka kirew ade bia na hinta obi a waka kirew ensenkyerene no waye ba obewie ayi wugidie no afi Christ so abehye object so it was said Deuteronomy chapter 5 no the okay can Deuteronomy chapter 13 now we do the verse number 2 now was hwe o ma yen senkyerene na wie no o ma ka wahi ntasem awie no afeye beyiw afi nyankopon dom gidia na wo edi Jesus no so no also can Philippians chapter 2 the verse 9 to 10 was so me edi ebu di nyina so ene se okwa mane mu enoma nko yesika sema ya basa akontu sema ya basa krata sema ya basa bosa di no sa odifo timika ohinta sema kire no obeyi wo adwe fi sa di we so afọ be kan for oil
sticker bulemu nsuo kodi ewokoshia etu aboba beje object we in the name of akwanchere sa akwanchere ya na ma me papa ya twemo afri nyankopom mu akodi nyame fufuro bi achi Cheleche die pawo eti bible me eche se ensenchene ana anwanwade a oka kire wo no bamu no oka se ma yenkodi nyame fufuro a woni ni achi enkosom na entie sa odifo no ana oda esofo no ensam efise Awurade wo nyankopon reso wo ahwe se wode wakomanyina ebedo no ana Cheleche die pawo wo se Awurade mu nyankopon achi na munie tienie Awurade mu nyankopon achi na munie ono na munye de munsuro no nam Oso say na munni ni mransam so na munni ni na monsom no na mombata no say Awurade wankasa after say odifo na ka cho say mahuwei wahuwei no wo wi akamfo oye obi ama wo wi akamfo sticker bi ama wo wi akamfo bulam e basa ama me papa sa sticker no sa oye no sa bulam usuo no sa kodie okosua ofia anwia no e dane bosom e de mam Because yes, Kiso Kasemi Chesamere Niban or John chapter 4, verse 23. Was he any pain so dear? Yanyamisuma yesum. We worship God in truth and in spirit. When we say spirit, something you can't see, something you can't touch. You can't touch God, you can't see God. We only believe. That is all. Just believe. Just what? Believe. Nyankopona yesum roken ka Deuteronomy chapter 5, the verse 7 to 9. Was so nyanko was enye nyame foforo enka me ho. Enye honini ade e wo ewiem osoro chenete ne yepa wo se enye ohini oni ade e wo soro ade e wo wiem ade e wo asase so ade e wo nsuo enkoto ensom wo no efise me Awurade me ye nunku twifo. God is a jealous God. On say Bible e describe honini no wo se ade e wo asase we so ebetima ye oil ebetima ye sticker ebetima ye nsuo even wo mention nsuo chenete ne yepa wo etumo pese mo chese se nsuo ni ho anyame ntimi nsa yare ene ne man tampia no faso ni so o pese o chem se oyo ni ho anyame ntimi ema wo nye sika ene Haggai chapter 2 verse 8 sika ne beta nya nyame dia we na Bible atwe adwe sise edifo no me hye nkomo enkom hye ne bebem asem bi obeka bia bebem obi yare obetima ka se yare ne beko anwanwade no obeye ekuro da obi na ho wone ne sabeto ekuro no so ekuro no be vanish ba we nyina no bonsam timiye woye we nyina na in the name of nyankopon na ama mitumi no wo wia obeyi wa firi nyame so ade wa besi musumsum niye wodi object bi si wo se nyame nam sa object no so ebetimi aye bibia ma wo edane bosom. Okay, ma moko sa edifo ekwaje oye ekwaje sticker na se me so me ko agrada ho me ko ye friend say konfo bi ho na me so me koje ye friend say sede me koje bansere se bansere betimi aboa mi am ya to me no ma wo akwaje banga to nsa eso ko shop a ye nuda me so makọ bosum ni bi ho konfo bi ho akwaje bansere e de atomasere. What is the difference? Tell me the difference. Me de obeka se me ya bosumsum ni na won so ye wa okwajo oyo okwajo sticker okwaji bulumuso won so ye dey me ko agrada ho no wo si me ye busumsum ni because ma kwaje bansiri bi ato mensa ma kwaje ring bi dia hye na won so ye ma oyo sticker bulumuso won so what is the difference? Et when a Bible bi ye ni e wo Deuteronomy chapter 13 1 to 5 say enkom hye do mbehye anwanwade no mbaye ba omuwia ade obehu se omfre Awurade nie obetwe wade se akwankyere nie gise wonya candle red yellow indigo gise wonya kodiawo kosua gise wo de boxer so se de eba gise wo se ofia anwaba eti anwa ni ofie dia ye ne ye tifie ya to tarazo ne de ya to taase ne de sa akwankyere ne yenka ho ebra so se mame papa bonsam pese wo limited the power of God that say with that object no nyankopon timi bo yes Kristo ka se bi e the book of Matthew chapter what you call 7 the verse 15 downwards no was say eduana ba na mudi behu de edua kwanti nyankopon wo ye jealous God eti efri de kroma me papa so ko obi o so ye nyame nipa wo ye nyame akoa so ye evangelist so ye apostle so ye odifo na ma me papa o yo ka cho say akwankyeraba sawei fawei jiwei me pato o twe akọ busumsumu hwe ma me ka se mi nkyeremo Jeremiah chapter 23 the verse 16 to 17 Jeremiah 23 16 to 7 was said ye Awurade asafo Awurade sie ni se asafo Awurade sie ni muntie adifo a wo hye mo nkom ekọ ahuhudie mu nsem won adwemu eni anisode hunu mu won adwemu eni won anisode hunu mu eni won nam ede ekasa kana o ka kire won a wapo me Awurade se asumdue ebema mo na obiara anante na akwambone so
Bible say a deep form share on come ehuhudie yakasa ehuhudie mamu ni mahuhudie ubedie ubetwa ubejiloto number ubekwa bochi ube Bible si ba yentie won na anomo mo dwene ho because the book of what you call Romans chapter 16 verse 18 to 19 yenu apoka assembly wose anuanu mitumu se mon kare wona wode mpapa mu ba na wotimu sintudia enkyerechire pa na mosu no sa akofo ensum ye na ja Yesu Kristo na emo yefu wona mo de na ada ne adokodoko sempem ho fa so na the book of Philippians chapter 3 the verse 18 to 19 so aka se sa akofo omunya nkopon na omuyefu ewiase huhudie ena omoye dai omodwene ho ewiase huhudie etu kwa ehudie na ono odwene ho no eno obegyina so yede ade ahye nkom be very careful Bible simi entie o se odifo a wodi video ka eminim se mu bebre video we mo forward ma modifo na mu befu obebroke woni ade ma me papa wo odifo so am frame onsuma mi o no man has sent me. Don't call to dictate for me. Don't try to tell me say this is how I'm supposed to present my word. I don't work for you. Chenete nie pawo ja wono asoma me one kasa mitie enya wo dada for hwe ma me kasa bi kiro wo se meboa na odifo no yodifo dia Jeremiah 23:21-22 Jeremiah 23:21-22 wo se me nsuma adifo no nanso onya asam ekan me nkasa nkira won nanso wo hyenkom na se wo gina magina mu a anka wo bema man ere etie me nsam na wadane wo ho fi wo ne boye ho se nyame tu odifo bia ade a wo de hye na no na asem ade o de asama ekanimu ekire etufo. If you are blessed with this message, you can share. Join me live on Facebook, the Gospel Must Go page, and I say Luther Aferia. God bless you.